Mis muinte go bhfuil fáileach go bhfuil in tuisce dul bhí tarnas airste agus ha díreach dul bhí scriúsáil den na daine a ha dul bhí furach I seo. As táirich Davilas an Oighreachd, hanig buin de dúneachn a chuúnach filmí dhéanamh airichaigh na gnáthíte. Ha tachart An-Dràsta agus fa sin som nuachtagan a dhéanamh mo dhéin. Le bhí a brúing ri duine, ha sin clointin go bhfuil dhearíomh na chríplait, chanál na bhean fiúg an túil ach an seo hain. Nuair a ha an ár blá, ha an á nas flúiche cuideach. Agus mar sin, nuair a ha isce an, mar a sábhaist, bí an isce nas tromma. Sé cúnairste ba bhua an Oighreachd a thuh achar a thug na gnáthíte sé éadaí iad na mada ha muid géadaí An-Dràsta. Agus sé sin a príomhachas a hacainn an Oighreachd. Chuideach mar a hana lícian, bhí as na trénig Oighreachd agus a lecail dúisce amach. Agus hat sa ha a muid a géadaí, ha siad a cíolachug, ha siad a facail go bhfuil úninas gura annar san a bhí lecail dúisce amach. Ha duine ocha fiúg an túil atá sé go taring ara chun chúis an seo hain cúteach. Chunig sin Greta Thunberg hiad dúileach as bhí déanú school strikes son in áiríneach. Ba mis is smúntin go raibh díreach míormhaileach go raibh go dhéanú, so chá sé sin rút uamhasach mór an na Oighreachd. Sé a hiad streice ring sin Cúig tíoch go bhláidín bharst agus bheitting a cosach leis na banners agus na posters a bheith a ring sin agus choisi sin leis na píparin a bhacing agus bheith táir filmig a dul. Ring sin a hín sin suas go raibh sin dul I dhéanú badges, I'm with Greta badges, agus chruúich in piúracham Evelyn iad agus hat a coiad briat. Well, ha mag bhfuil Oighreachd dúine de tachart míon bláth na crunne agus go sáirte dúneága bí dúneága ann an a léichead ná trífichead bliana éile agus bí an námaisir trochéile san thaim na teach mar a bísin deanna bhrútagan míon, so ha má héin go bhfuil dúneága smúneach míon na tripletin seo agus cúteach pútach luch politics agus éile rútagan na dhéanamh míon. I wanted to strike because I feel that when you have an opinion on something such as climate change and you want something to be done about it, then you should be free to act on that. And I did that in the form of demonstrating outside the council building. Striking can actually bring around change. And I think we've seen that across bigger cities. And you know, Scotland has announced a climate emergency because of young people striking on Friday. I think here in the Western Isles, if we put more pressure to the council, then they will hurry the process in announcing a climate emergency. So it's just about encouraging young people to realise that their future is at stake. Ha sin fiúch agus féimi sin cúteach. Ha sin ag íriormh éisteach rainn. Haar planet féimich oring, haar nílan féimich oring cúteach. Cheanasa na séir mura gen sin nuachtagan mo dhéin An-Dràsta. Don't tell me it's fine, 'cause it's not alright. All these problems I face in an ugly